Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, malugod mo mong pagkalubke kaming kapayapan, ikaming biryan mong misulo-sulo kaniting banalapamangan, banking panyatang ning anak mong binang pakamanan, matampamiyang salubungan, kambering milalablab ming sulu, itiyaduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Sibay po dakala salamat, kim pamanagong tamo, kaniting kawalong aldo, ning kaya tamong pamagsimbambing, palakpakan tala po, makay mo naman din kaya tamong make-offer. Inginuyang mantabe kay kayo, at bendisyonan ako ngenining may pahinginong Diyos, tingig pa, anak at Espiritu Santo, meta na po king kapayapan mi daw ng banal a misa. Benging Diyos po, kayo na.
Wawa sa Benedict. Yan, ulat yan naman. Wala, siya siya naman. Yan, may makaya. Kaya kung paano yung alin? Ay, kabalo. Hindi na mag-misa kayo. Paano yung mga text? Konta ko rin na yan. Ganyan na lang, bahan mo. Ito bagal na naman na ito. Sabag sinilini?
Mayap at magrasyang bengi po kaya katamongan. At syuta na po king kawalong ng bengi ng kaya katamong simbang bengi. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kapagnasan at yadwanan. Yabe atala po kaniting misa ring makatuki. Para king kapasalamatan da dina, Dietz and Lita David, Mayor Reding and Daisy Gonzalez, Parayan Diagnostic Laboratory, Manalili Family, Ada Roneresa Lau and Family, Evelyn Yadaw and Family, at Estrel Mateo and Family. Special intention, Jeremiah Galang Baron, Josie Bernat and Family. Para king kaladwa dadina, Monsignor Tans, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Resti, Luis, Christian, Violeta, Ursulo, Josefa, Rodel, Ruben, at ding sa Blang Kaladwo, Kim Purgatorio. Maya pa bengi po kay kayungan. Benging Diyos po. Benging Diyos po. Pakigreeta naman po rin kasi ting tamong Maya pa bengi. Kaya po. Pasibayo po. Kaya be po Father Dixie, Kenny Ngarap. Welcome na kayo pong pasibayo. Kenny po king kay katamong parokya. At syuta na po ngeni king kawalong bengi ning kaya katamo pong simbang bengi. Kabilis po meka walu tana po. Pangwalu tana po. At magrasya tamo po uling kaniting pangwalong bengi. At syuta pa mo rin po, abe-abe, makatipon, manalangin, pasalamat, anting metong a komunidad king kaya katamo pong parokya. At kalupa na po ning kaya katamong gagawan, balang bengi, anting pamagsadya po king Pasko, at intamo pong pamigunam na gagampanan. Ating peka kutang tamo po, nanuya po kasing peka kutang tamo, atin ba talagang Pasko? Nano po yung pakibat tamo? Wa ating Pasko. Kaparokya, pilan namo pong aldo, Pasko na. Ditak-ditak po, ayayani nagtane ing Pasko. At king mumuna pong bengi, pigunaman tamo, wa ating Pasko nung alanang sumbagal. Kaduang bengi po, wa ating Pasko nung atin kang katayid. At king katlo po, wa ating Pasko nung ing tansu maging yang ginto. At king kapat abengi, wa ating Pasko nung matyaga kang manaya. Manaya, mipnuking pag-asa.
Kalima po, wa ating Pasko nung panusigan me plano. Kanam, wa ating Pasko nung ingkaburyan mo yang kaburyana. Kapito, wa ating Pasko nung atin balikid a kapasalamatan. At ngeni pong kawalo, iba't puking ebanghelyo ng Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. Wa ating Pasko nung atin ng pasinag at atin ng ayayaninag. Malyari tayo pong ulitan, itamungan po. Wa ating Pasko nung atin ng pasinag at atin ng ayayaninag. Ban mas lakwas tamo pong masinagan at miyanigan king metong apamagdake. Pakilala kayo po kaya kayong pasibayo, ing metong po karing kaya katamong kaparokya, ban palalaman ing kaya katamong tema kaniting kabengyan. Pakilala kayo pong pasibayo kaya kayo, Kuya Ding Pilaw. Palakpakan tayo po Kuya Ding Pilaw, ing kaya katamo pong midake kaniting bengi. Hello? Matutod na lang. Hi! Ayan. O ito, maya pa bengi po kaya kayungan at tita na po keng pangwalo na ning kaya katamong simbang bengi. Masaya tamo po uling ditak namo itang kaya katamong pagnasa nakapiestan itang pangabait ng Jesus amanaya ng maluwat kaya katamo malapit ne. Ano ning tema tamong ening bengi, wa ating Pasko nung ating ng pasinag at atin ng ayayaninag. Diba po? Ing ebanghelyo tamo po ngening mabasa ngening kabengyan keng kawalong aldo na ning kay katamong pamagmasusi keng simbang bengi. Tungkol ya po keng pamamien ng lagyo nung makanano ya ka-importante ing lagyo na ning meto nga tao. Kaya pong mabasa ng ebanghelyo, Zacarias, delawane ning Angel Gabriel, bang ipabalo na yung mensahe na ning Diyos, at kitang pabakal na mensahe nga ita, at inyang penabilin, ing palagyuane, ing maging anak da ri Elizabeth, na Juan niya lagyo. Ing Juan na yan, apin niya ing Juan Bautista. Juan Bautista, yaing mamuklat king dalan para king kikatang kaligtasan. Nano yung Juan king Hebreo. King Hebreo ing Juan, burin ang sabyan, nano pa, king Hebreo it's Yonaha. It's mewalaya. It's God is gracious. So, God, gift of God. Balang lagyo tamo at inyang kabaldugan ang makatanam king apong Gino, makapayalala king apong Gino. Importante yung lagyo uling at inyang katuglong king Diyos. Iwan, niya kabut inugsening Anghel Gabriel, nung meni batan niya king apong Gino, uling iwan, pinili ning Diyos. Makanano yung maging importante ing Diyos king meto nga tao, uling ing Diyos, king isip na, king puso na, ing bibilanganan eh. Kabait na pa, babait de pa, pangakure pang mibayit, ing Diyos, makabalak niya king kayang pamisip. Itangan makanyang tamo ka-importante king apong Gino. Ing balang lagyuyu at inyang dignidad, makanya nakatamo kakilala ning apong Gino. Lalong-lalo na, anyang may nga binyag tamo. Nyang may binyag tamo, meging party na kataning Diyos, meging Kristiyano tamo.
Karinya megumpisa ing pinakamahulagang party na ning biyeta mo, uling meging party na katamo ning Diyos. Meging anak na katamo, meging pamilya na katamo ning apong Ginoo. Nyareng lagyo tamo, ela mo basta-basta. Ating lang ang kabaldugan, ating lang ang hulaga. Sabi kaya po din ing John, may nibatya ka rin amanong Ebreo yonahan. God is gracious. Ing lagyo na po ning kaya katamong kaluguran na among diksi coming from the word sidek. Burin ang sabihan, righteousness. Niya po? Nakarakala amano, ikuya Jonathan, ing lagyo na gift of God. Niya grasya tayo kaya tikim parokya. Akakita mong mababiyaya kaya yung Diyos, kiyang dapat na. Akakita yung sislagi nga pong Ginoo, kitang papakit ng sakripisyo kayang pisamban. Nakukwenta ning gagawa na, halos awsan taning assistant parish priest. Makikilala ya, itang kaya pa na, metong uling anak ning Diyos, kita pa naman dapat na. Mipapalagyuan tamo mismo, ning kay karetang idols tamo kareng king television, ating Richard lagyo kaya katamo, pauli ng Richard Gomez, Sharon Cuneta. Itatang ko po mi palagwan niya kang Julius Caesar, tang conqueror, kang Roman conqueror. Yako, pe palagyan da ko po, kang Rolando Landrito. Kita pong medalist siya niyang 1964, King Japan Olympics. Idol niyang tatang ko, ulim pong megdalayang honor King Pilipinas. Impo kanong plano na ning tatang ko, but palagyo na ako kang Rolando Landrito, bang kanita, apag mayragul na ako, apag mayabang na ako. Meto nga, pipag alimbawahan tamo, pikukwanan tang lagyo, bang mekad akawangis tala. Ne? Nengkay kalagyo yung artista, pero niya kadagol kingarong. Ne? Kukumpara tala. Bang kanita, magilang ehemplo ang pong halimbawa. Deng lagyo no ka-importante. Pero nengkay mi papalitan la. Yako po, landrito ko gewareng landring. Kay ba't gewareng laundring? O ninyang may garal ko po, may nila, pelitan kanya kasi kabulok, gewa ko niyang ding. Pero itang hulagana, itang kalamnana, at pa mo rin. So, mi-maintain tayo itang value na ning lagyo tamo. Didinan tayong dignidad. Gampang nanuyang pelayo da kekatamo. Itang bapak ko, Ernestuya, uli nga tinyang balat, ing melakwan keng lagyo na, balat niya mo. Alanitang Ernesto. Di ba? Pablito, maging yung pabling. Ning kaireng lagyo, pidodoblita la. Lot-lot. Beng-beng. Bang-bang. Ano laman deng lagyo nga reta, tatatakya ketang tao nga ita, nung nanuyay tang agawana. Ale? Ningkay, yapong masingan na. Nanuya, uling kitang pamagtinda na ating niyang lalakwan aligasiya. Deng pengarita mo, ingausta na karela potang tutwala, tatang. O kaya apo. Potang mamiyata mong example kareng anak tamo, lawen may tanggewa ng tatang. Tambing deng balo nung nino. Lawen may tanggewa ng lolo tang. Lolo apo, tandala, minarkada larat ang ninunuta mo, nung nanoy tang kayapan at tatanam da, aburin ang pabakal ke katamo. Uling ita, pekamalan de, uling baluda anak noning Diyos. Ing eta mo po kakalingwan, nung nuka rin taman at kakabilyan, na ita mo anak nakataning Diyos. Sana, sumlag tamo at mamiyetang sala karetang anak tamo, karempipon punan tamo,
kareng siping tambale, itang kaya pa na ita, bang kanita ing Diyos mayakit siya kay katamo. Ing purpose na ning Diyos, na meging binilang nakatamong anak na, bang apakilala tayo ing apong ginunong makananuya kayapan, nung makananing kayang genakan, nung makananing kayang malasakit, nung makananing kayang patnube, mayayakit sana kay katamo. Itamo ring mabien ng mensahero ng Diyos, kalupa ng Juan Bautista. Na penandaman ng kasakitan, miglakad ya king ilang, king disyerto, gugulisak na ing Diyos, datang ya at magligtas siya. Eya meging sumbagal ng kayalan na, nune meging dala ng kayalan na, bang idakene ing biyena. Iting panaya na ning Diyos kay katamo. Iting panaya na ning Diyos kay katamo na sumlag tamo at ikalat taya ing maya pabalita. Makalungkot ning kay, ita mong anak na ning Diyos, ita mong burinang maging membro na katamo ning pamilya, ita mong burinang mabuta mo anting pamilya, ning kay ing Diyos mayayakit king kay katampi bale-bale. Iti po yung panagkat na ningapong ginungening kapaskuan. Buri na ning Diyos, kamulupan itang tala, mayakit siya king kekatampi bale-bale. Parati kaya pong panandaman nini, uling mismong kareng mikakapatad, ela misabi-sabi. Eya sislag, ela magdalang aslag. Mipapatela ring mikapatad. Ing makalungkot, ding mitata, mipapatela. Ing makalungkot, ing ima, enonoruguayaw sa anak, uling pangamwanan dani. Pansinan niyo po, nakatakarakal bindisyon king biye, may nga biyasa tangan. Pero taya lalako itang dignidad at tirura rin pengari tamo. Itang pamisasan metong. Malalakwan niya yung lugod ngeni, uli nang nakatamo karakalakakit, na nakatakarakal focus, at intangan cellphone, at intangan iPad. Pero alata ng oras para ibuklat tayong puso tamo kayong pamikasundo. Maramot tamo. Maramot kayo. Agyong iapse ing patawad. Agyong iapse ing mekeni makipanganak ka. Agyong ilakad ding bitisyo kareng ating manandaman kareng masakit. Etano adalawit ing gamat tamo kareng pagod daretang mamroblema. Maging maramot tamo. Maging mabuburaya ing lagyunan ning Diyos sa pigkalub na kekatamo. Ing lagyong ding dapat dadaki na yung oras na. Gang ditakya mo. Magpasyal tamo kareng baleda rin pengari tamo. Kinomustan tano keng oras ay ne. Magpasko na, edi kailangan itang sobri. Edi kailangan ni Gcash. Edi kailangan itang text. Ing kailangan da, atsu kayo, tapikan nyo la, kalwan nyo la, sabihan nyo, I love you. Kabudya, mamakbunging sala, watang delay mismo yung sarili yo. Uling ita mo yung mamiya sala. Magdalata mo pong sala. Tirwanan da katarin pengari tamong maging mayap. Itang legacy da, yang dalata mo. Itang apilito tamo, yang pabakal tamong kareng pamilya tamo, maglakwan tamong kayapan. Dalan tamo karela, itang abalo tamo, ipasa tamo. Magdala, kumatamong sala karetang mga tuang miturong mayap kay katamo, itanam tayo keng pilubluban tamo, ipasa tayo, etaya pagdamot. Iteng panaynayan da kay katamo.
ali kabiasnan, ali kayamanan, nune oras, bangkanita adalakit me ingsala na ning apong Ginoo. Eta mo maging maymot. Potang ating pagkakataon sumaup tamo, sumaup tamo. Eya kailangan ning ulaga. Eya kailangan ning maragula pera. Makasaup ka nung nanuyay tang kagiwan mo. Nang pong mapila na Domingo kanyan at yung king hospital, kabuda ikit-kitang dati kong magobra, teking kalungkot, tepikan ke, kumusta na kaya na? Kayarap na kanako, bala mo, tang sinabi na, grasya kayo pundin tang kanako, ana. Ita mo po kanong kinomustan ke, mi pasnoya. Bala na, ila namong minda, ing mamasan ketang problema da. Ing penga rin na po 25 days siya king ICU. Imana, kare-retire na, may gisan la po retang kayang retirement benefits for 18 months ay kwara. Pengano nga ning ospital. Wat malungkot ka. Ngini po na mi pasno ko, pegsabihan niyo ko. Ing sinabi ko mo, ing Diyos malugod niya. Ing sinabi ko mo, nako pa branding nga pong Ginoo. Amanong bala mo, linwal lang spontaneous king isip ko, pero king puso ko, pero yung kasabi ko, penandama na yung Diyos at siyo. May kapag-asa yan. Kay ba't yung Diyos mamilatan niya kaya katamo? Pasat dadake ming gamat mo, duduwang miya, may pagdamot. Kita pong oras ay ta, may kasawap ko pang ako sa sariyan. May kasawap ko pa pong sa sariyan. Sabi na, mangailangan ko pong taong sumaup kayong hospital, bangkanita miluwal ke po. Magkano nga yung problema yun? 200,000. Pero wala akong marugong pera. Pero yung Diyos biyasa yun. Ala ko pong pera ketang oras ay ta, pero ating ko pong sika ng lub. Kakilala kaya po yung direktor na ning hospital. Kaya pa lang ko'y lupa ko. Makananong mila po nga paluwal. Pangako mo po yung agyo ko. Bali po na sinabi ra, wah, kilala da ka. Sige, kapamilatan mo, paluwal miya. Pinirma ko mo po. Bali po na nung darla ko mo po, itang lagyo ko. Eman makanta karagul, eman makanta kasikat. Pero po itang lagyo ngayon ito ginamit ketang pamakyabe, ketang makibandi kayong hospital. Yan ka-importanting relasyon king tao. Ikit da po yung kaseryosoan yung pamanyaw ko. Linwalya po kitang bengi nga ito. At yung pera, kailangan niya. Wag, totoo kailangan niya. Pero nanya po yung tenam mi ka rin. Itang pamakyabe. Maglakwan kang masanting legasiya. Tindam kaya po kitang homily na nga mong. Aliwaya itang doktor ka. Engineer ko po. Pero ay makikilala yung panga-engineer ko. Ing makikilala ka na ako, itang pamakiutos ko ketang makibandi. Ning kay doktor ka, ning kay attorney ka, abogado ka, mas mayap ya pa po itang magobra kayang pisamban. Ing lagyo na Freddy. Nung kilala ya po katagaparian niya, Kuya Freddy, Brother Freddy. Nan yung kaya pa na ning tao, at may kilala ya kayang lagyo na, uling uling basurero yamong. Uling manto niyang basura. At inyang kaya pa ning tao nga ito. Maging inspirasyon yan yung biya ko. Bakit po? Potang may kaya blin yung 50 pesos. Kanita yung abyas benching ko pa. Mula yun ketang magtindang abyas. Salina niyang abyas si Mana. Muli niya karena. Ikuya Bong, itang mangang panaryo tamo. Nanong likuan ng legacy kay katamo. Yaing mamawus kay katamo, balang abak. Uli niya po yung kampanero tamo. May kilala kay news. Uli niya kanitang maglakadalang buntok. Uling kubaya. Pero keti Mexico, kaya Santa Monica,
kilalanan de, meglakwan niyang legacy na. Itang pamagsilbi na keng pisamban. Megarelya, diya. Makwal taya, diya. Nanulikwa na, itang kaya pa ng lub. Ito po yung panahos na ning simbang bengi kay katamo. Mayawos tamo, keng lagyu tamo. Ing balang lagyu tamo, balo na nga pong gino. Niyang pangabinyag tamo, meging mayap tana, king Diyos. Uling kapamilya niya bilang Kristiyano. Tayo po dudungisan ng lagyu tamo, uling kamag-anak tayo, Jesus Christ. Kapatad tayo. Ing panaya namo, kaya katamo, migising tamo, magdake tamo, tamo maging maymot. It is Christmas. Pasko na. Nya napen, ating Pasko, nung atinang pasinag at atinang ayayaninag. Magdala tamong sala, bang ayaninag de, ing lugod na ning Diyos kaya katamo. Masayang Pasko po at maya pabengi kaya kayo. Nakalpong salamat. Kuya Ding Pilaw, king kaya kayo pong masampat pamagdake. Palakpakan tayo po'y Kuya Ding, king kaya katamo pong kaparokya. At tutupin po ayayani nagtane ing sala ning Pasko. Adwa pong kutang na malyari tamo pong pigunaman, king kaya katamong sarili, kabang sasadya tayo po yung sarili tamo, pasibayo, marap king apong Gino, king Santa Misa. Mumuna pong kutang, makasadya na ako bang pasinag, king sala, adaralan ning Pasko. Makasadya na ako bang pasinag, king sala, adaralan ning Pasko. Kadwa po, ayayani nagde kaya reng aliwa, ing sala ning Pasko, kanako. Ayayani nagde kaya reng aliwa, ing sala ning Pasko, kanako. King katahimika na po ning kay katamong puso, lakwas tamo po sanang panamdaman ing presensya na ning apong Ginoo. At king katahimikan, isadya tala po rin kay katamong sarili para king banal ay Eucharistia.
Pakatipon ta po king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo. Ing ginuyang mantabe kay kayo. Benging Diyos kay kaingan po. Linubta na po ngayon kalugurang kapatid king kawalunan ng aldo ning kikatamo pong pamagsimbang bengi. At pasibay po banta mo ngayon maging marapat misundo kaniting peka matas diling kapanyamban. King mipnong katahimikan at kapakumbaban panyawat ta pampakalulu at lunos king ginu din kikatameging pamagkulang at kasalanan. Iyag kasta po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutupa kaluluwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Ing idala na katasan ang kaking biye alanangga. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talananggang Diyos, ngining milalapit kami
king kayaldawan ning pangabay ng antimong tao, ning bugtong ay anak mo, ikaming talasuyo mong matampa, pagkaluban mo kami sanang pakalulo, ning amanong mapagpakumbabang, bantunay ang mibait, ing ginubusal mi, itiyaduan mi king kapamilatan na pong Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Nga ning ginong mayupaya, iparalake ing kanakong tubod, ban isadyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na ing ginong ke kayong panintunan. Datang ya ing tubod apag nasan yung akit, at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibato, hing aldoning panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang pakit ni. Mangariya king matapang asabun, mangariya king api, adadalise king bakal. Datang iya, ban manukom akalupa ning taong mamino at daralise king pilak. Nung makanano neng daralisayan ning platero ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptaning tubod ning ginu. Dalisayano ring pari, ban idalaro king ginu, retang karampatan aayin. At ding ayin adalalada, ring memalena ning Huda, at ning Jerusalem para king ginu, maging karapat dapat la keya, antimo king milabas a panahon. Dapot itubod kepake kayo ing propeta Elias, bayo datang iting maragul at makatakot ay aldo ning ginu. Tipuna nung pasibayo ring pengaring lalaki at ding anak. Nung makanyan, magkang datang ko at sintangan ke ing bansayo. Ing amano ning ginu. Iyang at yoring buntok at lumawe kayo, ing pangayat busyo malapit na. Gino, kako ituro mo sa kekang dalan. Ituro mo kako ring kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kekang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan.
Mayapya ing ginu at makatuliran. Tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralano ring mapakumbaba king dalaning katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. Ding sablang dalaning ginu katapatan la, at para karetang tutupad kingkeyang tipan at kautusan. Kakalugurano ning ginu ring keya mamintu, at karela pabalu keyang kasunduan. sablang bansa, pagmulaning pamisan metong at kasalpantayanan kekang iglesia. Iligtas ming meto ketawa na kekang lelangan. Alleluia. Kalugurang kapatading ginuyang mantabe kay kayo, pamipasyag king mayap a balita agpang king sinulat ng Lucas. Di natangingal doon ang pamanganak Elizabeth at bait ne ing metong ayanak alalaki. Abalo da ring siping ng bale ampon kamag-anak ing makapagmulala ng kayapaning ginukeya at ilangan may kipagsayala keya. May sirkumsisyon niyang anak inyang waluneng aldo tua. Pamalagwan de sanang Sakarias, ing lagyo ng tatang na, dapat nga nang tinutol imana, ali, Juan ing ipamalagyo keya. Nga na kang Elizabeth, dapat ala kang metong mang kamag-anak ang makanya na lagyo. Inya sininyalande ing tata,
Kitang dakeya nung nano, ing burinang ipamalagyu king anak. Menyawad iyang apisulatan Isakarias at sinulat na ing lagyu na Juan. Mi pamulalalangan at kanita mo rin may kapanyabi ang pasibay Isakarias at pinuri na ing Diyos. Tibla na langan ning takot ding sablang siping dang bale. At ing balita tungkol king mepalyari, mi kalat king kabilugan na kabundukan na ning Judea. Ding sablang may kabalita kaniti kukutangda, nano kaya ing paintungulan na ning anak ay ti, masala king ing upaya ning Gino at Tsukeya. Kapatading mayap ng balita ning kekatamo pong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. King etamo po mamalayan at tsuta na pala king kawalunan ng aldo. Ning kekatamo pong pamagsimbang bengi. Ako po isip-isipan ko, bala mo kapilampa mo anyang may gumpisata mo anyang December 15. King mumunan diling aldo, ning kekatam pamagsimbang bengi. O yan po, metong niyang aldo yung mitatagan para bukas, king kasya mayaldo, king kekatam pamagsakripisyo, bengi-bengi, ding aliwa, balang galingaldo, para kayong may sabing simbambengi o misa de galyo. At ayani nagtane po kanyan, ing malapit na ng panyatang busal tamo, ning ginutang Jesucristo. Wa ating Pasko, nung atinang pasinag, at atinang ayayaninag, o ini po ing tema ning kekatamong ngening pamigunam, aminunana na pong binye, brother ding pilaw, kekatamo nandin, kaya pasibay po palakpakan tayo po, i-brother ding pilaw king kayang pamigunam. Bali po, nung atin man adwang lugar, eta mo makaing pupuntalan, o may eta mo masyadong feel, kalupa ko, mumuna, yapin po ing sementeryo. Bakit? Kasi king sementeryo, obviously, di nga tsukarin, metela. At kadwa, nung mipatsyempo ka parugo ka ring maglibing, panandaman mo, nung ing kalungkutan da, retang kematen. Ne po? Kaya, eta mo kaing masyadong mumuntaken. Pera na mo nung ating okasyon, kalupalimbawa ng November 1, o kaya uling ating kang pamilya o kamag-anak ka malapit ka, kalupa ko po, ima ang po itata ko, tetang adwang kapatad, at wala sementeryo, kaya kaya makapakanano po, misane na ako mo naman po, mumunta at abuburyang ko na bagya-bagya. Pero itanga mo, kalupananing mamasyal ka, pagsadyan me, kalupaning lugal na ring pasyalan o kaya mall, naman makanya wari na po. Waiting mo muna, sementeryo. Ing kadua, hospital. Ne po, madalang tayang pupuntalan. Pota kasing munta ka king hospital, nung aliwa, ikaing bibisitahan da, ika, ing mamisita. Bakit? Uling mekad, nung ika, ating kang sakit, puntalanda ka. O kaya nung atin naman masakit, karing miyembro ning pamilya mo, imame, tatame, kapatad me, pisan ka mag-anak, kakaluguran, karin, uita, pagsarian me, ing hospital. Ne po? Demping doktor, pota pong pa-check up ka. Ngarang sumabi po at ang dininanda kang prescription.
Neng kaya rang mamusong nga ra. O mami, sana, eta namikit pa si Bayo Kenny, nga ra. Bakit? Uling munta ka ospital, bakit? O masakit ka eh. Kaya etaya pumakaing masyadong buri. At o kaya, etam madalas mumunta. Ne po. Pero bali po, king ospital, ating metong arugal ka rin, ang mamyeyang saya. Potang ikamunta ka at masyal ka. Isano, itang nursery section. Bakit? Kasi king nursery section, karin lang at yu, reng bayong bayit, ay anak. Ne po? At potang munta ka rin, akit mo ing ambience masaya, excited, ganado. Akit mo rin nga tsukaren, makadikit lang ang lupa king salamin at lalawen-lawen doring anak. At kadalasan, adwalang kutang ding paneta mong daramdaman. At nanuya tsuri tang anak ngara. Kakadwa, ninuing kawangis na. Ne po, detang adwang kutang areta. Ne po, balo yu po, walo ke pong mikakapatad. At karing walong mikakapatad po, balo yun, nung ninuing kawangis ko, itatangko. Kawangis ke pong kawangis itatako. Ne po, itatangko po metene, anyang 1989. Bayo ko po miordinan 1990. At uling ere po ikititata ko, deng tao, deng parokyano, panerang kukutang ka na ako, among, nano yay tsura, itata mo. Ne po, ing pakibat ko, simple mo. Nung ikit ko, antiyo ne mong ikit, itatang ko. Bakit? Carbon copy na ako pong tatang ko. O ba't carbon copy? Baloy po. O yan, makalawot kong bagya. Pero nung medyo makalapit kayo, apansinan nyo, tingkong alam po yun. Ikwake po ini kan tata ko. Pati alam po yun. Mupin Kenny ang bandang kaili. Yako po Kenny ang bandang wanan. Pero ang gaking alam po yun. Ikwaking ikway tsura. Kawangis keng kawangis, itata ko. Anya pong mete itata ko. Eko po kalingwan. Kaya yari na pong milibing ne po itatang ko. Siyempre po, malungkot ne. Buri ke pasaya ni ima ko. So naning gewa ko po, minta ko po, king banyo, ikit ke po itang pamada ng tata ko, nung nuka rin niya manayos at manyukle. Ita pong lagyo na, itang pamada, eko po nung baluye pa, lekonti. Ita pong lekonting ita kuleyang berdi. At neng kadikit, potang pekat may makanyan, kingke kambuak at dinan meng sangi, emil ako. At king sobrang dikit na yan, potang mas kaningangin. Ating mipakata papel, ay kasakit na po ila ko, medyo mipakaiya. Bakit? Ane po kadikitite. Styling niya pong, ngayon, styling gel, aran po. Styling pomade, ngaran ang minuna. Pamada ya eh. Mimili ko po. Kaya ba't atin niya pong salamin ni tata ko? Ne po, kanita po yung pamagsalamin eh. At niya salamin ni tata ko. Inggewa ko po, sinulod ke. At kay ba't atin niyang barong, sinulod kaya naman. Banta po, pasayang kay ima ko. Anya pong lungob ko king kwarto. Inaus ke, o Len, nga ko. Kasi po itata ko nga aus na kang mako, Len, uling Erlindaya. Len, nga ko. Anyang ikit na ako po, ginaleong niya rugo, may nga gaya, Diyos ko po. Imbis na pasayang ke, may nga gaya, bakit? Lalo na pong amis, itata ko. O ba't lalo na yung amis? Kasi po niyang ikit na ako, balana, mabiyeya, kinabiyeya.
itatang ko kanako. Kapatad, king ebanghelyo tamo pong ngeni, kay baitana pong Juan Bautista. May anak ne kanu agpang king ebanghelyo ne po is Elizabeth imana. At len mo naman, dimdam tamo king ebanghelyo, linwal la ring maindredos sa siping dambale, mintala, ne po, kari Elizabeth at Zacarias, pakibalwanda ring maindredos, ding marites, nung naning itsura na ning anak, at nung kanino ya kawangis, ne po. At aparte kanita, dening marites, may muntala ka rin, sadya kasing makapagmulala, ing milyari kareting pamilyang deni. Zacarias ang popa Elizabeth deting miyasawa. O ba't makindredos la? Kasi matuano kasing pareho, kaya makapagmulala. At Elizabeth, eya mo matwa, baugya pa. At kay ba't biglayang milamnan, at oyan, may anak iya. Kaya po, makapagmulala, kaya mintala. Ne po. At nano pa yung may karagdag, king pangapasdanda, karas ketang pamamye lagyo, makisosola pa rin maindredos. Bakit? Dapat kano, karas king lagyo, lalong-lalo na agpang king mismong kultura da ring Hudyo, nung panganeya, lalong-lalo na, dapat kalagyo na ning tata. So dapat ing lagyo na ning anak, Zacarias Jr. O ning Emiliarita, na ning pemalagyura kaya, Juan. Bakit? Ereburing kalupa? Pamala ko, liwa po ita. Kaswelo ng kaswelong Zacarias, nung pamalagyan ng Zacarias Jr., pero obat ere pemalagyuan Zacarias Jr. Ing pemalagyura kaya Juan. Bakit? Migit kasi ketang sana kawangis ng Zacarias. Mas pekiwangis de king lagyong Juan ban mayaki iya ing ugali ning apong Ginoo. Mas pekiwangis de king lagyong Juan ban makilalaya ing karakter at ing ugali na ning apong Ginoo. Nanyawri buring sabihan ing Juan, ing buri na sabihan ning lagyong Juan, God is gracious. Ing Diyos malunusan niya at ing Diyos maganakaya. God is gracious. He is gracious, emo po kareng miyasawa. Uling kalwat da ng mga di at bandang tauli, mi pagkalubyay Juan, akarelang anak. Nune, manunusan niya at maganakaya iyawe ing apong Ginoo. Uling kapamilatanan ning lagyo, meyaninag at mi kapasinag, ing pag-asa, amalwat da ng panayan, ding Israelita at nanita, ing pangako na ning metong Mesiyas, ing pangako na ning metong talapagligtas. Baloy po, ing tauling propeta, king lumang tipan, minsan nabanggit ko ne, alangaliwa nune, i-prophet Malakay. Iya po ing tauling propeta, king lumang tipan. At kaya rin na pong prophet Malakay, ing tinukikeya, ya po na po Juan Bautista, king bayong tipan. Kutang, naming pilatana from prophet Malakay, angga kang Juan Bautista, pilan banwa, pabanwa, adwang banwa, atlong banwa, ali, 400 years. 400 years. Imagine 400 years. May nahimik kayong apong Ginoo.
kilob na ning 400 years, menayimikya at uninanita, balara ding Israelita, kelingwanan nung Yahweh. Gilutan na no, ning apong Gino. Kelingwanan no, ning apong Gino. Sadyang maganakaya po yung apong Gino. Sadyang malunusan niya ing apong Gino. Bakit? Uling king lagyuda pureting miyasawa at makanyan mo naman king pamamyerang lagyu kang wan may kilalaya ing pangako ning apong Gino. Na iya malugudya at malunusan. Bakit? Den po kasing lagyu at tinlang kabaldugan. Yan ding lagyu tamo po tinlang kabaldugan. Po, in the case of Zacarias and Elizabeth, nung makanano kang wan at inyang kabaldugan, God is gracious. Gan dating mi asawa at inya pong kabaldugan ning lagyura. Zacarias, naning kabaldugan na ning lagyu ng Zacarias, God remembers. O itay muli na sabihan ning lagyong Zacarias. Genakana ning apong Gino. Ing Elizabeth naman, ing kabaldugan na ning lagyu, na yapining God's promise. Ing pangako ning Diyos. Kaya nung piyabe me, ing lagyu dareting mi asawa, Zacarias at Elizabeth, naning lumwal ayamano, God remembers His promise. Genakana ni nga pong Gino, ing kayang pangako kanino, king kapamilatanang Juan amaminyag. Uling ing kabaldugan na ning lagyo ng Juan, ing Gino malunusan niya, ing Gino maganakaya. God is gracious. Ne po? Kaya naman po, anyang linwal niya iwan, ang baminyag, ne po, king tauling diling, amano king ebanghelyo tamo. Nanoy kaya nga na, dahing siping ng bale, naning kukutang da, nanoy kaya, impaintungula na, ninga nakaiti, malino, king ngupaya ning Gino, at tsuya, kayangara. Bakit? Uling genakan, penamdaman da, genakan nala ni nga pong Gino. Eno pala kelingwan, ing apong Gino. God may be silent, but He is not absent. God may be silent, but He is not absent. Meto niya pong dapat pigunaman tayo ta. King biyeta mo, mekat din kay mangutang tamo. Daramdaman na kaya ni nga pong Gino. Pakiramdaman na kaya ni nga pong Gino. He is silent, but not absent. Kaya naman penandaman daing, eno pala kelingwan, ni nga pong Gino. Ay na kanya maning pakiramdam nga ka makakalingwan. Kaya tutuya po itang King Psalm ne po 49 verse 5 nga na pong sasabi, can a mother forget her baby, a womb, a child in her womb? If ever she forgets you, but I will never forget you. Because I have curved you in the palm of my hand. Ingindu kaya kalingwan ng anak na aline. Dapat nung kalingwane man, era ka kalingwan, uling makayukit ka, king palad ko, ning kanakong gamat. Makanya nga pong Gino, eya po mangalingwan. Ne po? At ng kanyaman ing eka makakalingwan.
Bali po, tingkong kwento kayo ne po. Linob ko po seminaryo niyang high school ko. At bali po, nung ninumig interview ka na ako, iya po seto, itang metong ka rin pangadita mo, itang pasyano, itang Archbishop Emeritus, kasi retired na. Linob ko po seminaryo, first year high school. Ya po yung mig-interview ka na ako. That was way, way back, 1977. Oh, kukumpute yun kanya ng edad ko eh. Mga liksi-laking mathematics. Oh, anyway, anya po in-interview na ako, may pasar ko. Nya po, o di na alam ko kinggamat ng abseto, may pasar ko. Dapat anyang lungub na ako seminaryo. Yan naman yung mako seminaryo. Bakit? Magparokya ya at kaybat may kaya po, may ordain ya bilang bayong po, Archbishop. At may destino yan o ka rin, Sambales. Kaya rin niya po may destino king Sambales. At kapila niya po may balik king Pampanga. Anya pong makone i Archbishop Oscar Cruz. Mamalit kanya ni Apuseto. Kapilan niya po dinatangketi January 31, 1989. Oh, payari na ako po. Kasi may ordinan ko 1990. Kaya ako po may ordinan eh. At kay ba't may install yung Archbishop ning Pampanga anyang May 14, 1989. Now, uli po may install makatok nang yung seminaryo, minsan po may katsansa, siklod ko kanyan. Ne po, siklod ko. Uling may destino po, may destino king Pampanga, at marato niya pa seminaryo, may salubong ke po, siniklod ko. Bali po, nangikit na ako. Naning sabi na, oh, nga na, para sinipas, para sini, nga na, balura ka, nga na. Makanya po magsalita ito, po. Apang dikse, balura ka, yaboy, paras, sana. Tindana na ako. Kaswelo ko, inaos na ako, para sini, paras, nga na. Anak kanya maning pakiramdam, potang mayawos ka, king lagyo mo. Why? Potang mayawos ka, king lagyo mo, imburin sabihan, you are important. Maulaga ka. Lenyo po, king simbambengi. Deng lagyo aldoldo, masasambit lala, Maria, Jose, Elizabeth, Zacarias, Juan, ketampi pumpuna ng Diyos ko, may itong alistahan ng balo sabihan ng ginutang Yesu Kristo. Mayaws lang ang lagyo. Bakit? Importante le. Imburi na sabihan, ing balang metong at metong kay katamo. By virtue of our baptism, at inyang binye lagyo kay katangan ni nga pong Ginoo. Maliban ketang lagyong pema lagyo ra kay kataring pengari tamo. Nano ya? Lagyong Kristiyano. Why? Because we are God's apple of the eye. We are precious in the sight of God. Maulagata mo. Bali po, alang nga importante kay katamo, Kenny, potang mamarap taki nga pong Ginoo. Nang kaita mo pong mag-set boundaries nung nining peka, nung ninitang importante, mas importante, peka importante, pero kinga pong Ginoo, peka importante itang kaya. Because we belong to Him. I have called you by your name nga na. Nepo, king mismong Isaiah 43 verse 1 nga na, I have called you by your name and you are mine. Inaos na kaking lagyo ko, uling ka na ako ka.
Kaya nining sisimbata mo po, Kenny, kalugurana katani nga po, Ginoo. We are precious in His sight. He has called us by our name. Naning makalungkot king panahon tamong yan eh. Ing pisasabyan, lagyo, kalupa ng Juan Bautista. Naning peka, metong ka rin malungkot ang karanasan ngayon eh. Today, we have been reduced into numbers. Naning burik sabyan, munta ka king bangko, mag-deposit ka. Yan code mate ang kaya kang transaction. Naning lumwal, ing lagyo mo, hali, numero mo, N43, nga, no? N5, nung maranong ka. Potang lalawin may kitang monitor, naman ing lagyo mo, itang numero mo. Makanya na po. ATM, number yan naman, po. Pindot yung number. TIN, makanyan mo naman. Potang ating kang transaction, ating kang kakuanan, panabinit na nitang TIN number mo. Uling ka rin ka makilala eh. Kitang kang TIN number. Potang mamayad kang kuryente, pumila ka. Numero imbiera kaya ka. We have been reduced into numbers. Po? LTO, mag-renew ka, makanya niya naman. Di ba? May number. LTO. Hospital, pa-check up ka, biera ka number. Number 5, ngara. Number 7, ngara ka, lumapit na ka. Bali po niya pong may COVID ko in the year 2021. Niyang kasalukuyan pong mga matelaring doktor, ampo pa ring nurses, at ang frontliners, kari ko po may COVID. Of course, lugod sa nga pong Ginoo. Delta ya po kasi kanina, itang mabanges. Delta. Of course, so hindi po mabiyeko. Bakit? Baloy na po. Masamang damo. Anyway, kinabiyeko na po. Pero ba niya po lumuwal ko, ketang pasbulan niyang muli na ako. Linawi kayong makanya ng kwarto ko. Ketang harap. Bali po, nung naningikit ko, ing makabili nga na, patient number 6 nga na. Wari kayong hospital niya kayo, makabili ka lagyo. Wala ning kayo, ikit ka, patient number 6. Inga pong Ginoo, nakatamausan king numero. Ausan nakatamo king lagyo tamo. Why? Because we are precious to God. Bilang pamupusoy ni po, tandaan tamo, the name that was given to us is our identity. The name that was given to us is our identity. Kaya po tayong inaus na kalagyo, o itang identity mo, itang lagyo mo. Po? But the name that we make for ourselves is our legacy. Mahulagay po, iniulitan ke. The name that was given to us is our identity. But the name that we make for ourselves is our legacy. Ing taong yan ay kaya kalingwan nga mo. Kasi niyang problema ko, sinupa na ako. Ing taong yan, nang kay po tapong kimburol ay damdaman mo yan Ing taong yan, kagana ka na. Anyang linapit ko, sinupa na ako. Ing taong yan, giangalangalaya, potargong lumapit ka. Kamuling basyo. Ing taong yan ay kay kalingwan, pag-aral na ako lugo. Yang man lugo sagana mo naman. Pero payari na ako. Ing taong nga na niyang melilikod kindalan, amatulid kindalan na usto.
Sinopa nakbang kanita, ibalik na ako king kayapan. Ing taong yan, ke kalingwan. In the end, what matters in life, yapinini, it is what others have become because of us. It is what others have become because of us. Kaya yung kutang ngini, yapini, how do we value our name? What substance do we give to our name? Matudtod. Amen. O palakpakan tayo po yung ngapong gano'n eh. O talakad tamo. Manalangin tamo ngayon king Diyos. At karembalang panalangin ng pakibat tapo, Gino, itubod mo ne king yato, ingke kang talapanimuna. Baning yato, salpantayaya kang Kristo, at makinabang kingkeyang grasyang kapanayan at pamisan metong, ipanalangin ta king Gino. Banding sablang pamilyo, matulareng tanggapan ni Kristo, aing masaya ng panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin ta king Gino. Ban itamongan, maging kametong nakatang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong daring sablang maniwala at manalig kayo, ipanalangin ta king Gino. Ngani adwan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos, igpami, ipagkalumuke kaming sikanan lubmanalig, at manatiling misasan metong kang Kristo, uling yang ginumi manggaman king alan angga. Sa aking malitang pasanin, isigaw
Manalangin kayo kapatid, manin kakot kayo kayong daon matanggap iyo. Arapanin Diyos, ikpang mayupayan totoo. O Ginoo, makapanaplak sanang ganap kay kareting yayampang mi, king kapanyamban kay ka. Bami nga pagmasusyan, king malinis sa pelubluban, ing penabili ng pong likwa na kay kami, ning may ngabos mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo, yang mantabe kay kayo. Itasyo la rin pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin awig pa. Diyos King anan angga at lubos mayupaya. Ing pangayat sumuyang babyedanan. King masalag ng pangako ning biye. Alang kapupusan kay Kingan. Hulinita. Kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanua. Darilit ming kang ligaya layon makyabe kami. King alantok nandang pamamya kapurian keka. At abe-abe ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa. Sibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naretingayin king ang buning kirang Espiritu ban para kay kami. Magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. By me down ko sa lubking pamaylas at kamatayan na king waneng tinape. Piraso ne. Binyena ka rin disipulos na't ngana. Kuha niya iti kong anat kanan niya. Iting ka na akong katawan ami dawon para kay kayo. Makanyon mo naman kay bat na ning apunan king wana ingkalis. Pesa lamata nakat pinuri. Binyan na ingkalis kareng disipulos na at ngana. Kunan niya itikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Banketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kay katang kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi. O mapamakalulungig pahing kamatay nagpamanyubli ng may biyening anak mo. Darawon mo kay ting tinapi, ning biyeting kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo ka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingin misulusulo. King katawan at daya ng Kristo, hindi po na kami ang tingmeto ning banal. Ay Espiritu. Ganakan me o pa. Ing banal kapulungan mo, ang makalaganap, mabilog ayato, king pamanimuna ng Leo, ing kay kaming Santo Papa. I Florentino, kay kaming kaluguran Orsobispo. I Pasiano, ing kay kaming Obispo Emerito. Dahil sablang pari, magpari, at lalong-lalo na po yung mabilog mong pamilya at komunidad. Ketiking pakamalan mong parokya, ing parokya na pong Apong Monica. Ganakan mula naman po, o igpa. Ding kapatid, minuna ng pepay nawa at atyo na siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alan ang gaban, kambening na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon, papurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya. Igpang mayupayan tutukagom ning banal na Espiritu. Pupuryan dakat parangalan manggaman. King alananggo. Mausta mo king igpatang at yubanwa. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas alang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko yung babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik nan din kaya kaming kasalanan. Nung alawan mo yung kasalpantayanan nanin kaya kang banal na kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari. Manggaman kingalan angga, ing kapayapanan ning ginu, yang mantabe po kaya kayungan. At pantalangin rin kasi pingtapog ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo. Kalugurang kapatid, nyo yung kordero ng Diyos. Yung korderong milalakog yung kasalanan ng yato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap king kayang banal a komunyon. Itamungan Gino mananasalan king pamananggap tamo kaniting katawan at dahil ng Kristo. Sadsad na katasan ang kaking biye halanang ga. Katawan ng Kristo. Pagganaka po, para king solemne at aregladong pangananggap, king banal na komunyon, panayan tayo po ing go signal na kaya katamo, ding asherets, para patalakaran na katamo, ban magpila papunta king pari o EMHC. Para karing sisimba naman po king kilwal, ing communion lane tamo po, tuliran at magpila tamo po, adwang pilan, arapan daring payong amaragol, nakalpong salamat.
Emmanuel, 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 kayan tabi tayo'y Ginoo. Nanong katakot mo, nung inginuchoy aking biye mo, nung kingbietin kang takot, kapanatagan kaya pagkalu. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, malugod mo kaming pagkaluban kapayapan, ikaming biryan mong may sulu-sulu, kaniting banal at pamangan, banking panyatang ning anak mong binang pakamalan, matampamya sanang salubungan kambering milalablab ming sulu, itiyaduan miking kapamilatana pong Kristong Ginumi. Pasibay po, kaya kayong pesitagon kaniting kawalungaldo, ning kaya katamong pamagsimbang bengi, kaya ang tabira naman po rin mig-offer kaniting banalamisa. Palakpakan tala po at dakala-dakala salamat. Kaya kayungan po, mikit-ikita mo, bukas po, last day na ning Siyamayaldo, bayo po ing kaya katamong panenayan, akapiesta ning kebaytaning Ginoo. Ingginuyang mantabe kay kayungan. At bendisyonan ako ngayon ining maipaing Ginong Diyos, ningig pa anak at Espiritu Santo, metanangan po king kapayapan, midaw ning banal a misa. Nabenging Diyos po, kay kayungan dakala salamat. Ay, sorry.